Ассаламу алейкум достар, бұл Lexus Дубайдан келген машина. Мен бұны айта кетші нәрсе, мұны қарасаңар, бұл жаңы 2019 жылғы машина да бұлча. Бұл жерде проводтар бар бұланған. Бұл емнеден білесіңер бе? Бұл машина утопленник машина албағыла. Утопленный машина, бұл içinde темірді көрі тасыңар бе? Ушындай ол чирейт. Мына içinde бұна қара тұрған блоктор, бүйттелі блоктор чирейт. Контакттар чирейт. Мынаке мол зым штекердің ортасында үзіп, фонарь жағып тұрсам. Мына штекерді үзіп, мына алмашқан. Мына көрдіңер бе? Штекердің алып салған ортада. Бүт бұл жағын, теге жағын, нар жағын. Байқадыңар ба? Мына бүт ржавшина. Мына айтайын деген мындай утопленниктер албағыла. Бұлар если полный проводтар алмашып, полный электроник алмашып қойған болса, анда нормально. А так жарым-жартылай жасалған утопленниктер болбойт. Но машина билбейм кайсы жакта жасалган, бизге азыр эмесименен келген. Холодный горячий кылбайт да климат контроль. Ачсак моторун бүт бар, мына жака чыксаң кара моторга. Мына кара мотор ичине бүт суу кирип кеткен. Ошонун ичинде 3 мотор болот. Бул Lexus NX 200, ошондой Lexus. Ошонун ичинде 3 мотор болот. Бунука климат контроль правый, левый, холодный, горячий 2 болот, dual. Ошонун 2 мотору, анан положение мотору полный ошонун ичинде болот, платамен жайгашкан. Ичине суу кирип, ичи вообще замкание болуп кетиптир. Анан бул жерде мынакей маленький, мотор черный. Бул задний аркага сыкыла турган, анда эле жок. Бул жерде мотор турат мынакей. Кана. О, астында мотор мынакей. Салонго же эшикке бура турган, алда эле жок. Кыскасы айтканда, утопленникти алганда полный ушулар алмашат. Зымдары да алмашат. Могу зымдар көрө атасыңарбы? Могу зымдар жарабайт. Бул качанга чейин чыдап берет бу. Азыр бунун көп жери иштебейт ата. Центральный замотор иштебейт. Бар ошо суу кирип кеткен. Так что утопленник албагыла туугандар. Баарыңарга ишенгиле келдик. Ассаламу алейкум. Бул баланы аты кырман калды. Ишен кылып атат.